Kejing lekai ke English Premier League menin Jan Med habdeng ke Manchester City Persha ke Man United. Kaman City kelak kruit hado nriu lai gol ya ke Man United. Sau gol ke Man City kelak tep tang kelak ke nengkong lap long iki katu kan ni. Nong kersan ke Man United bandit payeng tang kelak ke nengkong hadin bagi yoi ba ke Man City kelak tam lupa sau lenot gol ya ke Man United. Kublai pibro ki propojor ke Joseph Tenat ban sngam ki kubos sport ha kan ni ke channel ke jingla bat jing state ke Man City ha kur kompas ball ke Man United kanam la ban telekam ni kurang elekai ke Man City bat dei tang po pra minit ke Man City ke liya ban tep ya ke gol ke benengkong leng ba Phil Foden kat ba ke gol ke bar ke lawan Erling Haaland ha ke menit ke balai sau bot ke gol ke balai ke lawan biang Erling Haaland ha ke menit ke balai neo Kadba ke gol ke besar ke lawan biang Phil Foden hakimet ke besar ke sau. Hado bukut ke kelah ke benukong ke Man City ke layo gol no Phil Foden bat gol no Erling Haaland bantam dasau lanot gol ya ke Man United. Hawan penting nah kelah ke Man United ke layo kun daya berumpai ya ke niki sau gol hakum kata ke bensen ke gol ke benukong ke Man United ke layo dari leng bawa Anthony ya ke bol ke belapan bawa da Christian Eriksen. Henry tang hadin ke 2 menit Erling Haaland ulah kerwit ya ke hat-trick gol ke besan nak bentar ke Man City hak menit bang ke sau. Bot pada sak gol ke bawan biang na Phil Foden roh menit ban nyo bawar ban yo mar ke ke hat-trick hak ni jing dagai. Kad bagi gol ke Man United la teb do Anthony Martial hak menit gol pravu sau pada ke menit ba kan dai peu loss away. Adu kut kan ke jing lakai ke leput dan riu lalai gol. Jing lakai ke long ke bitna wala da ke Man United ke lechat tam lupa dasau not gol hak ke Man City Henry klaim da ailat banyak kun da yap Persha Man City kedai ke Champions dan ke English Premier League hai ni Arsenal balda. Lengwa kan ngi jing job ke Man City kan yai bat hi ha keran ku ar da arko point ki prateli ki jing lakai klaim da mat wat tang ke wei ke nam rem Henry da ke mat bat ya arteli ki nam kai bat ribeli ki nam job. Man City ke duna tang si point na ke Arsenal ku bat akadar ku benukong ke bayo arko wei point ki prateli jing lakai. Dalam dengan น้ำ job ประมาณ City กันแค่บันยคนประชาและก็เป็นอาจารย์หากันเรือกริ่งมันเตาบนายหักลมปุ่งและก็ Champions League การบักมันจัดกันเล่ชบาร์นั่นเองเป็นคนประชาและก็โอเมเนียหากยอร์บาเลงแต่ประหลอกทางกินนี้เงินสิกันโดบัดหากไว้วิดีโอคุบเลยชิบอดา